Yung iba dun, 30 years ago pa.
Court number 1, Cardinal Siya na champion na. No. You win, I Left will time? see. You win, I will see. Court number 4, Brett Mark versus Bill Kirby. Ay, wala na yung momentum. Ha? Wala na yun. Goods na. Good na. Daramdaman mo na yan. Court number 5, Andre Ian versus Marian Tilo.
Kaya NK, nalaro ka pa? Goods na ako. Okay ka na. Third na yung ano ko. Bumalik yung dyan.